Суздарбалар чоң салтанат тугандар, анткени жаш ниеттер менен экинчи борбор алган тугандар 85 жашын улуттун өкүлү жашаган тек туралы балаканды кызуу шабалы жигиттин биле керек келди чиркин. Оштол түрлі өскөн баламын Ошто күйөө болгондон кийин жүгүнөш керек. Пока элдер бол демей сайын жүгүнөш керек. Кана баштайбыз. Кайрылыңыз апа. Окуш келдиңер. Анан кол шабалар эмнеге аз болгонун көрсө, азыр 21 кылым баары эле бир болуп телефонду карап турбайбы? Үнү чыгарып коесуздар, ура! Аңдайында желген кыйгачкашы, дауыр толып тизилген кондос жашы, айтышты жанындагы жандуу кушулар, Асел Сулуу деп кыздын аты. Биз алдыбызга салтанаттуу түрдө Асел кызыбызды жакын өз насатын айткан туура жолду көрсөткөн сахналаш эжеси, кыргыз эстрадачысы Анжелика кызыбыздардын Күлгенler baktığımız, güldüğünün açılır oldu. Albetti, Asel'in dostu bol şahları diye tosun. Kırılıp baktısına, kırılıp suyu yüzüne uzatavuz. Kırgız'ın kağıda saltı menен güya balamızdı üç yolu Asel'in Apelisine Asel'in bir tuğanlarına жүгүндү alalı. Бұл жүгүнүн ардайым bir Buna güya güyaları üçüncü Bulardı жүгүнүн сайын Asel'in göz yaşına эгерде себепкер болсо бакытты гана болот дегенчи. Андыктан ар бир саламың ийгемдүү болсун. Asel'in apасы бул жакка чакырабыз, келиңиz. Бактын
арасында себепкер болып кетіп отырады. Мінекей, өзіңнің апаңды қандай көрсең, осындай көріп, андан дағы биік, андан дағы мықты, бақытты тартылайын десең, әрдайым ұшыл асет мен бірlikte жақсы күндерді шоу өткөргілер. Hormatlılardan biz biraz toplumuz alıp olmamız mı sonra? Çok korkmamız mı? Var olunsa, var olunsa, sizlerge de